uwizera uri umwana w'Imana. ariko kandi se wo ntiwo kwitwa uwizeye utari umukristo kandi ntiwo umukristo utizeye. Niyo mpamvu nje numva ko byose ari bimwe. Rero imyigishirize yawe wewe ishingiye cyane cyane kuki? Imyigishirize yanjye ishingiye kubwira abantu ukuri k'ubutumwa bwiza, kuko abantu cyane cyane babaswe n'idini cyane. Kubatwa n'idini ni gute? Dusigurire kubatwa n'idini ibyo ari byo. Ijambo rya mbere bubahiriza umunsi w'iyinga, ukamusanga nk'umubyeyi swate nk'umubyeyi wanje k'umwana amukose akamubwira ngo rindira ngo ndakwereka ngo niva ku ikanisa. Ni ukuvuga ko agiye kumukubita avuye ku ikanisa. Ni ukuvuga ntiyo muhana aho ngaho. Oya, arashobora kuba ariko yihuta yakereje ariko akavuga ati ndava ku ikanisa ndaguhana, kandi gane Bibiliya zitubwira ngo guhana umwana ndibaza biremewe. Ariko akamavuga ngo uyu munsi nono ngo ndirinda gutukana ngo ni umunsi w'iyinga. Ni ukuvuga ko urebye cyane cyane no mu ikanisa birinda ko gutukana ko kugira gute, ariko iyindi minsi uhereye kuri rendi, kuko Yesu yaravuze ngo bamwe ngo mwito. Hello guys, abakunzi b'Icyambu Films TV, turabasuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Twizere ko mumeze neza. Nawe utameze neza turavuze ngo wihangane, ejo bizogenda neza. Hanyuma tugiye kuganira n'uyu musore wacu hano muri ko mubona twabazaniye. Ndagusaba wowe ugiye gukurikirana kino kiganiro, wowe udukurikiranye ubanze gukanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubone ibikorwa byacu ku gihe. Hanyuma turi kumwe n'umusore wacu hano, ndibaza benshi muramuzi, abatamuzi nabo reka bashe kutwibwira kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane. Amazina yanje banyita Ruvugwa Patrick. Akwita Ruvugwa Patrick. Hanyuma ukora iki? Ndi umuyumbe. Uri umuyumbe? Dutangiye tukwakira hano kuri channel yacu. Turagushimiye cyane kuba watwitabye. Tubihaye agaciro kenshi cyane kugira ngo tugire icyo tuganiriye. Rero Ruvugwa Patrick nk'umuyumbe wacu tuzi, turagira ngo tuganire kuri uwo murimo wawe kwanza w'ubuyumbe. Ubanze utubwire ku kijanye n'ubuyumbe, watangiye ubuyumbe ryari? Je natangiye ubuyumbe 2022. Watangiye ubuyumbe 2022. Ubu tukaba turi muri 2025. Ni ukuvuga ngo ubimazemwo imyaka 3. Rero ko mbona watangiye ubuyumbe ukiri mutoya, byaje gute, byagenze gute kugira ngo wisange uri umuyumbe? Ni ukuvuga ko zamurije, ni ukuvuga ko twarahamagawe n'Imana nyine tukiri batoya, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo habe n'umwana mutoya ngo uzi gusenga ngo azabeshwaho ngo no gusenga. Ni ukuvuga ko Imana tirebera mu myaka, ahubwo ireba mu mutima, igahamagara uwitabye bakamukorera. Okay, hanyuma se nyuma y'iyo 2022 wari usanzwe uri mu buzima bumeze gute? Kuvuga ngo wabaye umuyumbe 2022, iyindi myaka byari bimeze gute? Urumva iyindi myaka nakorera hanze, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yadukuye mu bwami bw'umwijima ngo ituzana mu bwami bw'umuco, aribwo bwami bw'umwana wayo. Ni ukuvuga ko twari dutuye mu bintu nyine bidashimishije Imana, kunywa inzoga n'ibindi n'ibindi. Wanyoye inzoga cyane? Wanyoye inzoga ku myaka ingahe? Ni ukuvuga ko nkiva mu idini ry'abatemu, ni ukuvuga ko iyindi myaka yose namamba umumwe. Wigeze no mu idini ry'abatemu? Ego. 2000 kombi? Natangiye abatemu ndi muri 4e primaire, ni ukuvuga ko hari muri 2015-14.
4e primaire wari usenga mu idini ry'abatemu uza kurivamo none idini ry'abatemu wagisanzemwo gute byagenze gute kugira ngo uje mu idini ry'abatemu ni ukuvuga nige nakaza nyiba twari twegeranye n'umuturanyi w'umutemu maze akaza akanyigisha akambwira ibi bintu ubamo ntabwo ari byo ntibishimishije Yehova naje namamwumvira ndagenda umbo umutemu wakaza wiba uza kubivamo ku mpamvu z'uwo mutemu ariko sinabivamo neza imba umutemu ariko ngakomeza nkiba ubu mutemwe ariko ugakomeza ukiba hanyuma ugakomeza muri ubwo buzima bw'ubutemwe ugakomeza ukiba uri no mu idini ry'abatemu hanyuma se waje kubivamo gutesa ni ukuvuga ko haje kugera igihe ndavuga ngo twari tugeze ku cigwa ibyo Yehova akunda n'ibyo yanga maze mwihanaho ndamubwira ngo inza niga ariko inza niba ndacakomeje na kamere yo kwiba ndangize ndakomeza ndiga ubwo buzima bwo kwiba mba nk'ubuvuyemo hagere igihe nja gutekereza tukaja mu Ruyigi kuri ensemble y'abatemwe bose tugahura tugakomezanya umwe akavuga ubuzima bw'iwawe Imana yamukuye nuko nguko twama dukomeza gutyo mukomeza gutyo urakomeza nyine ingeso yo kwibuyivaho ubandanya nyine uri umutemu rero kwiyumvira kuva mu batemwe kandi warumvaga nyine bakwigisha neza byagenze gute abatemwe barigisha neza ariko ikintu naje gusanga batagira ijambo rya mbere ntibizera mwuka wera n'ibikorwa bya mwuka wera izo mwuka wera akora ijambo rya kabiri baravuga ngo kumwa inzoga ngo si icyaha ngo ariko ngo icyaha ngo iyo warengesheje ukagenda utukana ni ukuvuga ko ukagenda ku batemu ariko twava kwinjira bahita ku mukusanyiko twahava tukaja na n'uwo uzunyigisha agatora icupa akambwira nsome naje ngasoma nuko mbandanya gutyo nza kugera igihe naje imba umusinzi ufatika uza kuba umusinzi ufatika kandi uri mu idini ry'abatemu icyo gihe nari ntangiye gucogoramo kubera ibikorwa byabo naye mbona nuko rero urumva warabandanye waje kubavamwo urabandanya unywa inzoga se urumva igihe nabavuyemo nico gihe nyine nama mbandanya kumwa inzoga no kwiba n'ibindi icyo gihe nicyo wahise ubibandanya udasenga utaranakizwa mbese icyo gihe nyine nari nabivuyemo nari naguye mu idini nuko waguye none se byaje kugenda gute kugira ngo wongere kandi ubivemo nyine wongere uve muri ibyo byo kwiba no gusinda ni gute byagenze ni iki cyagufashije ko mbona abantu benshi ari ibintu bibagoye cyane wamaze kuba umusinzi w'indani kubivamo nyine biragoye nawe urabizi cyangwa se no kwiba biragoye wewe ni gute byagenze kugira ngo ubashe kubishobora kubivamo ni ukuvuga ko nibuka igihe n'inzoga ndahwera icyo gihe hari mu kwa gatatu le 14 2020 icyo gihe namwoye inzoga nari ndwaye malariya inzoga yitwa ngo ni rukopo ndamwa ndahwera sinari nariye kandi nari ndwaye malariya ija kumwa mu kirundi nacanga n'imigorigori ziramfata cyane ndangize nshike hepfo gutya bwa grisane nikubita hasi ndahwera ndangize guhwera abagabo baza bamfashe ndamushimiye kwanza yitwa Janvier no mukongomani aza anshitsa mu rugo nahwereye banjyamisha ku karago ndangize bakaza bandongereza amata n'akayiko amenyo yari yafatanye urumva sinari nkiriho byari byakomeye cyane sinari nkiriho maze bampembuza amata akenge karagaruka maze njana banzanira amazi mu idushe ndoga ndaryama ziragabanuka zimvamo
maze buce umugore umwe twari twegeranye yitwa Yunia atuye i Bujumbura. uwo ngo nuvuga ko ari we wanyigishije, aranyigisha, aranyerekera ubuzima, ukuntu ibintu bimeze, ukuntu nyine by'ijambo ry'Imana, ukuntu nyine nshobora kwitwara. Arambwira ngo unywa inzoga si byiza, kuko nyine nari ndi kumwe n'umukecuru, ngo si byiza, ngo bitakaza agaciro. Novuga ko n'abakibirimwo bubireka kuko nta kamaro kazo, ziricisha gusa. Okay, murakoze cyane. Urumva Yunia niwe wabigufashijemo cyane se kubireka? Cyane Yunia niwe wamfashijemo, aranyigisha, aranyegera, amba hafi, akomeza kunyigisha, maze naje mfata decision, mfata urugamba, ndavuga nitekerezaho ukuntu naje ntegerezwa kugaruza agaciro nayo natakaje n'icyizere mu bantu, kuko sinyizegwaga imuhira, maze namutangira kuja ku mahombi, birakomeza. Nuko ndabyumva, ndumva waraciye mu bintu byinshi cyane. Gusa hari benshi baba bakeneye kubivamo, ariko byarababase kandi bikabagora cyane. Niki ubabwira cyo bashoboza kugira ngo babashe nabo kubivamo? Hari abonzi bazabifuza kubivamo, ariko kubera ko byamaze kumwinjiramo akagerageza, ariko bikanga kubera nyine inzoga zamugiyemo cyane. Icyo nobabwira kimwe cyo kugira ngo babireke nuko bofata amahame decision, bakavuga ngo bakwiye kukireka, kuko umuntu ntabwo yo kwishoboza kureka icyaha runaka, ahubwo iyo yizeye igikorwa cy'amaraso ya Yesu ashobora, kuko amaraso ya Yesu nta cyaha atokoza kandi nta cyaha na kimwe atoreka gukuraho. Iyo wise, kuko n'umuririmbyi yararimbye ngo aravuga ngo ayo maraso ya Yesu ngo afite agaciro, ngo yagera ku musambanyi ngo agahinduka, yagera ku munywa agahinduka. No kuvuga ko icyo nobabwira nuko bokwizera amaraso ya Yesu, amaraso yonyine ya Yesu niyo azaheza kandi niyo azabashoboza kubivamo. Okay, murakoze cyane. Hanyuma tukiraho, urumva waje kubivamo, ugatangira rero umuyumbe ejo bundi muri 2020. Ubushize warambwiye ngo uri missionnaire. Urumva uri umuyumbe, uzuvuga n'ubutumwa, uzugenda uvuga n'ijambo ry'Imana. No kuvuga ko jewe mwibango ryanje kora ndo muvuga ubutumwa, ngiriza ubutumwa bwiza, kuko igihe nakuriye mu idini ntago byabasha, kuko jewe novuga ko nageze mu makanisa atatu naye nshaka ukuri, bakigisha nkavuga wapi. Ijyambere ryari iri? Ijyambere ni iri? Ijyambere ni kanisa bita Kanani. Ijya kabiri ni EPG. Urumva ijya gatatu ndimo ni Methodist. Urumva watangiriye muri Kanani, wawe ushaka ukuri, bakigisha ukumva wapi? Uja muri EPG bakigisha ukumva wapi? Ukumva si inyigisho zabo, ukumva ko urashaka ukuri se, ukumva inyigisho zabo sizo cyangwa? Urumva ni inyigisho nizo hasi. Iyo uri mu ibango runaka ry'uvuga butumwa, bakabwiriza ibintu kumva tibijanye neza n'umuhamagaro wawe, umva wapi. Ariko ndashimira cyane umuvyeyi wanje yitwa Joshua Angel, atuye muri Australia. Igihe duhura, igihe nagiye i Bujumbura, ryanje ryambere niwe wanyigishije ukuri k'ubutumwa bwiza, maze naje menya ukuri. Umuvyeyi wawe Angel Joshua atuye muri Australia, niwe wakubyaje ubutumwa bwiza, kwigisha ubutumwa bwiza. Joshua se mwahuriye i Bujumbura? Yego. Yagiye muri Australia ryari? Yagiye muri Australia mu kwa mbere. Urumva niwe muvyeyi wawe wo mu mwuka, niwe wagutojeje, niwe wagezeho wumva kubwiye ijambo ry'ukuri cyane. Naho se muri iryo dini urimo muri Methodist, iho wasanze ari gute? Urumva iho nuko nyine ntago twaguma kuja
ahantu cyane kuko tumaze kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza icari cyo kuko umuvyeyi wanje yaranyigishije ukuri k'ubutumwa bwiza. Rero naje ntegerezwa kubahindura, ntegerezwa guhindura ahari ikinyoma nkahashira ukuri. nuko none se ko wasanze muri Kanani imyigishirize yabo iri hasi cyangwa se no muri EPGR, wewe ni nkihe myigishirize wumva nyine ijanye n'umuhamagaro wawe cyangwa se imyigishirize ubona ko iri hayi cyane, iri hejuru? Urumva abantu cyane cyane bigisha amadini cyane cyane kuko umukristo atandukanye n'uwizera, ni ibintu bitandukanye cyane. Umukristo n'uwizera baratandukanye. Ngaye duheze itandukaniro twumve. Kuko abantu bose bita ko ari abakristo, ko bose bakijijwe, ariko uwizera ni umwana w'Imana. Okay, ariko urinze witwa umukristo ntiwumva ko ubukijijwe? Oya, wiswe umukristo ntubukijijwe? abantu bose bita ko bakijijwe ku bwa Kristo bose, ariko ga rero bategerezwa kuva muri ico kigero bakaja mu kigero cyo kuzagwa n'Imana. Simpanga utahura neza. None urinze witwa umukristo, ukitwa umukristo, bivuze yuko wabyawe n'umwuka w'Imana, sibyo? Kandi Bibiliya zitubwira ngo abakristo ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, suko? Bivuze yuko rero umukristo aba yarabyawe n'umwuka w'Imana. Nje niko mzumva. Urumva ukuntu ibintu bimeze. Icambere umukristo yemera ko ibintu byose bimushikira. No umukristo kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo bamwe ngo biyita abakristo, abandi biyita abapolo. No kuvuga ko iyo umuntu ari uwizera, iyo umuntu ari uwizera niho aba ari umwana w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo uwizera ngo indiba z'amazi y'ubugingo ngo zizatemba ziva ngo mu nda, kandi ngo abamwakiriye bose bakizera izina rye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. No kuvuga ko iyo wizeye, iyo witwa uwizera uri umwana w'Imana. Ariko kandi se ntiwo kwitwa uwizeye utari umukristo, kandi ntiwo umukristo utizeye. Niyo mpamvu nje numva ko byose ari bimwe. Rero imyigishirize yawe wewe ishingiye cyane cyane kuki? Imyigishirize yanjye ishingiye kubwira abantu ukuri k'ubutumwa bwiza, kuko abantu cyane cyane babaswe n'idini cyane. Kubatwa n'idini ni gute? Dusigurire kubatwa n'idini byari byo. Ijambo rya mbere bubahiriza umunsi w'iyinga, ukamusanga nk'umubyeyi swate nk'umuvyeyi wanje k'umwana amukose akamubwira ngo rindira ngo ndakwereka ngo nimva kwikanisa. No kuvuga ko agiye kumukubita avuye kwikanisa, no kuvuga nti yo muhana aho ngaho. Oya, arashobora kuba ariko yihuta yakereje, ariko akavuga ati ndava kwikanisa ndaguhana, kandi gane Bibiliya zitubwira ngo guhana umwana ndibaza biremewe. Ariko akamavuga ngo uyu munsi nono ngo ndirinda gutukana ngo ni umunsi w'iyinga. No kuvuga ko urebye cyane cyane no mwikanisa birinda ko gutukana, ko kugira gute, ariko iyindi minsi uhereye kuri lendi, kuko Yesu yaravuze ngo bamwe ngo mwitorero ngo bambaye intama, uruhu rw'intama, ariko ngo bagahakana ngo imbaraga zayo. None wewe iyo minsi yose uzubahiriza? Yego. Ejo bundi ubushize warambwiye ngo hari akajambo nibutse ngo wowe ntuzi ukora icyaha, ako kantu tukagarukeho. Ni gute wowe utazi ukora icyaha? Kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga, ijambo ry'Imana rirabimaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana riravuga ngo ukora icyaha wese ni uwa Satani. Ukora icyaha wese ni uwa Satani. Yego, nibyo, ukora icyaha ni uwa Satani, ariko kandi kubera ko twambaye umubiri turaduteshuka tukisanga twakoze ibyaha, tukisanga twacumuye. None se wowe ntuzi utukana, wowe ntuzi uvuga nabi, waravuze ngo ntuzi ucumura, ngo ntuzi ukora icyaha, ntiwumva ko ni gute? Oya, ukora icyaha ni uwa Satani,
ariko udakora icyaha ni uw'Imana. okay, ndabyumva cyane. Icyo nicyo gisubizo ntuguha. Icyo nicyo Ukora gisubizo. icyaha ni uwa Satani. None ntuzubesha? Oya, tuzubesha wa? ukora icyaha ni uwa Satani, kuko icyaha ni iki? Icyaha ni icya Satani. Ni iki? Icyaha ni ibyangwa n'Uwiteka, n'ibyo Uwiteka yanga. Ibyaha nibyo ibiri inyuma y'amategeko, cyangwa se ibiri andehoro n'iby'Imana idushakaho. Ni icyaha, siko? Icyaha Udakoze iby'Imana idushakaho ukaja hanze yabyo ukoze icyaha, siko bimeze? Cyangwa mbisobanuye nabi? urumva icyaha ukuntu jewe ncumva. Icyaha ni umwuka, kuko Adamu ntiyasambanye, Adamu ntiyabeshe, Adamu ntiyagize gute. Adamu urumva icyaha yakoze ni icyaha cyo kutumvira. Ni ukuvuga ko icyaha Adamu ntabwo yabeshe, ntiyasambanye, ntiyagize gute, nuko yigishijwe iyindi myigishirize. Okay, icyo ni icyo yakoze, sibyo? Ariko bitavuze ko ari cyo